ri dzhena khoto ri kone u wana vhuṱanzi. Postmortem nana musi vhathu tenda gayo ye ḓo wana tshi khou bvisela khagala zwe ya zwi bvisela khagala tshifhingani tsha murahu. Vhone sa musi ndi tshi khou amba hezwi zwithu zwi a konḓa mani vhone a si u ḽa maḓabula. U konḓa nga nḓila ḓe vho hlungwane ngauri postmortem i khou ri mafhungo a tshifunda muya zwi a konadzea muthu wa ri sia fhano shangoni nga tshifunda muya hu songo vha na zwiṅwe. Kha vha tori ndi to vha vhudzisa mbudziso nthihi ndi sathu dzula fhasi. Arali vhone upfhi vha tshifunda muya ndi musi kana ndi tshithu tshine vha tshi dzhia kha muṅwe vha tshi fara upfhi vhone vho shavha na tshifunda muya tsha muthu. Zwi amba uri vhone vha khou ri client ya vhone na musi na mulandu thera. Ndi khou amba zwezwo na matshelo namba matshelo ni kha ḓi amba zwezwo. Nga matshutshu vhuya nga dzi 10 ri ḓo pfa zwifhio zwiswa. Zwiswa sa musi ndi tshi khou amba uri khoto i khou ri uyu mulandu vhuyela nayo na hoyinoni na zwi khou sumbedza uri haningei vho baleliwa zwino vho khou ḓisa zwiṅwe zwikotopola zwine u tshi ḓo ḓivhudzisa uri ndi ngani hu songo sengiwa u bva kale wa wo tou lindela hoyinoni na. Zwi amba zwa uri a huna na tshithu ndi vhathu vhane vho ṋamela muri zwino davhi ḽo litshedza haningei vha khou nyaga u wela fhasi so they are just clashing on the throats. Ndi vhathu vhane vha tsha ḓo uri vha fara gai u ya nga vhone ha u sa kona. U ya nga vhone advocate vha khou renga dzi 10 mulandu hoyu a u nga dzheni u ḓo phumuliwa. U ḓo dzhena wa kona u phumuliwa na mulayo nga dzi 10 arali wa sa phumuliwa a zwi nga si konadzea a thi ḓi u ḓo wo ima mini phanḓa hawo. Okay zwi amba uri vha khou ri client yavho ha ngo ita hezwo zwine hapfi o ita. Kha vha ri ndi vha vhudze nga mulayo thiri vho fara lufhanga na ni nga vhona lu lufhanga vhona vha vhona lu lufo zwino zwi ya nga uri muṅwe na muṅwe u fa mbuno dzifhio. Zwi a konadzea lufhanga alavha lu lufo u ya nga vhone. Yebo oluga vho hlungwane ri ḓo lindela nga ḓuvha ḽa vhufumi ra pfa uri maswa ndi afhio vha khou ri mafhungo a Homelight vho wa lindela vhone a vha na u tshuwa thiri ndi zwe ndo lugisa uri ri vha saye muraḓo wa thiri. Vhoṱhe vho dzi ṱuṱulaho ndi khou amba ngoho ndi ḓo enda vha sumbedza uri mubomo i gai khalavha haningei ndo lovhuwa. Ndi advocate vha ri vha khou ḓivha vho ima kha ḽeḽi ya fhungo ḽa uri muhumbulelwa ane a khou imelwa nga vhuhlungwane ha ḓivhi tshithu vha ngo ita tshithu kha mafhungo a Homelight a tshifhingani tsha murahu vha khou ri hai vho luga musi nga dzi 10 arali mulandu hoyu a ḓo wana a tshi khou gwevhiwa client yavho vha khou ri vha saye nga Homelight kana ndi vha saye nga Homelight. Kha vha ri ndi ye kha dzi voice note minute miṱanu fhedzi u bva hafho ndi ḓo vhuya ndi tshi vha fha tshifhinga ndi pfa uri vhane vha khou vinywa vha ri vha itela ṱhoho dza mafhungo na musi ndi ḽifhio.